Hi, kakaanakan! Kumusta kayo? Uy, inaramid ko dahito yung video. Tapno, agpasa, okay ni namat nga buot. Makatilmon ka, ay na, po, Diyos mi yun, aya. Nakasat nun to, gimata gamit ti shampoo nga saluyot shampoo ti label na nakasugsug nat matlat ti buok ko. So, dahito nga rod. Ay, maragsakan ako na nga kinyayong nga kakaanakat. Umabot ng ti 10,000 nga surok. Iti kaanakat nga nag-subscribe. Dahito nga YouTube account ng tiyo nga bangat. Bangat nga talaga tinagan ko. Ampat ti palayaw ko. So, agpasalamat ak unay nga supsuportaan nyo ni Auntie yo. Magustuhan nyo dagi dyan videos na babaan nyo, ado pa ti pagungtan na ni Auntie yo. Agan na dagita nga pagungtan na. Taktao kadaas ahensya. Dagita titirtiraan na Auntie yo. So nga, go tayo lang, follow yun lang ni Auntie yo. Tapno maragsakan mat ni Auntie yo. Nya, agyaman na kinyayo amin nga nag-subscribe kina Auntie yo. Amin nga nag-follow di Facebook page na kan mabasbasa na amin ti message yun na Auntie yo. Kaso, ribo-ribo mat nga rod, kasat nung nga rod nga replyan, agita nga message yo, nya kayo matan. Nga mabasbasak mat, agita message, kan nagpaspasalamat ak unay, nabsog ti puso ak nga makabasa agita message yo. So, pasalamatak dagi jay followers ko kan subscribers ko, idtala unay Singapore, Abu Dhabi, Dubai, dagita, nyapay ba, Thailand, Indonesia. Lagi dyan ko nga nabanggit. Amin, iti Southeast Asian nga nations. Kan amin ti United Nations. Nga ko gamin nga malagit, nagaduma ti bansa tayo gamin. Kinaduma-duma tayo. Ita Hawaii gayam, hay. Oy, ado ka kaana kakta Hawaii. Ita Honolulu, Hawaii. Dagita pamilya dita. Kumusta kayo? Kanita California, hello, Florida, USA, Las Vegas, New York. Nagadumat gayam followers na iti dita nga Amerikana ka na Amerikano. Nga ti dara nakat bugoong. Kamin kastatil Ilocano, hamo maidulin nga dati bugoong ti dardara tayo. Nyakitin aya. So, agigyan ko nga nabanggit, adapi ka ti followers ko ita Bahrain, ita Qatar, ita kaman Russia, ita, inya pa iba, ito Europe, launay, kan naduma-duma pa nga lugar iti buong mundo. Thank you kinayo amin nga suporta, kan sa pila kumahang kayo nga agbalbaniw, kan i-share yo ti napintas nga balita nga adati Auntie yon nga sumiksikat nga casting nga rod ay ayatan kayo amin na po. Thank you.